Tako našao sam se jednog dana kao mali klinac od 12 godina u Auschwitzu, zapravo Birkenau, na toj rampi pred pogledom onog zločestog razvikanog Mengelea koji mi je odredio od moje mame i odredio da idem na lijevu stranu jer je mama rekla da imam 16 godina, a imao sam zapravo 11. I tako došavši u Birkenau, odmah su me razvrstali u kategoriju muškaraca, jer sam sa visinom bio malo viši i jači i otišao direktno u Tuševe gdje su nas tuširali, zatim nas odveli u Auschwitz gdje smo dobili broj na ruci i evo, to je broj koji još uvijek traje A3317 i s tim brojem sam prošao logor i Fürstengrube, logor gdje sam radio u rudniku ugljena i poslije toga otišao na marš smrti u zimi, u januaru 1945. prema zapadu, prema Bergen-Belsenu i završio u Bergen-Belsenu, gdje su me oslobodili Englezi. U zadnje vrijeme nekako sam sve više i više puta u Auschwitzu. Evo sad sam već 3. puta i nekako nekad sam mislio da nikada više neću doći ovdje. Prije 1,5 godine, 2 bio sam ovdje i imao sam jedan doživljaj. Doživio sam da je 10.000 mladih ljudi došlo zajedno sa mnom na marš živih u Auschwitz-Birkenau i tom prilikom zamijetio sam da je zapravo strašna činjenica da nema ni jedne hrvatske zastave, nema ni jednog mladog studenta, mladića, djevojke iz Hrvatske. Da i moja grupa, ja i nekoliko staraca koji smo došli, da smo jedini Hrvati. To me jako porazilo. I na putu kući odlučio sam da nešto moram poduzeti. I poduzeo sam. Predložio sam našem gradonačelniku Milanu Bandiću da pošalje jednu grupu studenata sa političkog fakulteta koji su se prijavili da bi išli da dođu u Auschwitz. Samo da im kaže otiđite, vidite, zapamtite i nemojte nikada zaboraviti. Milan je to napravio. Evo sada smo ovdje sa jednim autobusom punim mladih ljudi i profesora koji su došli na ta 2 dana u Krakov da posjete Auschwitz i da vide mjesta
koje se samo spominju Danteovom paklu. That's the mayor of Zagreb. Pleasure to meet you. Pleasure to meet you. Remember when I told you I will bring the Croatian flag? Yes. So that's Wonderful, the Croatian flag. wonderful. I have Voice of America here. Yes. And I'm sure they're going to want to interview Okay, you when I you're will in be, front. yes. Okay. Okay? Sure. Mala cesta, dugačka 3 kilometra između Auschwitza i Birkenova je taj put koji povezuje mjesto živih i mjesto smrti. Zajedno smo marširali prema Birkenau, prema takozvanom logoru smrti. Birkenau je bio logor gdje su bile 4 krematorija. U Auschwitzu je bio samo jedan, pokusni, prvi. A Birkenau su onda sa tehnikom izgradili vremenom još 4. I ta 4, broj 2, 3, 4 i 5, su pobili oko 1 milijun ljudi. Njemci su doveli 800 vojnih ruskih POV zarobljenika i tih 800 su bili prvi ovdje sa cijankalijem ubijeni i onda je prestalo ono ubijanje sa cijankalijem u kamionima. I odmah su sagradili krematorij da isprobaju da li to radi. Onda su gradili krematorije 2, 3, 4, 5 i 6 preko Birkenau, što ćete vidjeti kasnije, koji su srušeni. Ovaj je ostavljen, nije srušen, ostavljen je kakav je, da se zna. A prvo su umirali, onda su bili dole, pa sve više i više, tako da su, koji su željeli još živjeti, još barem minutu, ti su se penjali gore i vidite na zidovima se vidi da su grebli sa noktima po zidu. A tu u ovom pravcu više ovih brojevi 113 i 111, 111 je bila policija unutarnja, u dvorištu je vršeno streljanje, a ostalo tu, ova strana je bila, Mengele imao svoje laboratorije i tu je pravio svoje eksperimente. Negdje 1944. godine žene koje su radile u Monovicu, koja je bila nova fabrika u Buni, su u vagini nosile svaki, jer su radile sa eksplozivom, pa su te žene u vagini nosile eksploziv, dinamit. I ta organizacija je, tu su je predavali i onda se taj dinamit skupljao i nosio u krematorij. A organizacija kod krematorija je bila u bloku, u krematoriju broj 2. Tako da je prvi koji je odletio u zrak su srušili broj 2, a onda su bili u drugima i 6. Cijeli svijet je bio protiv toga da se te karmeličanke s tim velikim križom tu iznad logora. Mada ja mislim da nisu imali pravo, jer ne vidim zašto bi mene smetao križ. Križ je isto znak, to je ova zvezda, znak, tako i križ. On je došao ovamo po kapetan, onda ga je Hitler, onda je dobio napređenje u potkopovni. Tu su ga objesili, evo tu. O, još nešto da vam kažem, tu su objesili Hesa, poslije rata Rusi su ga tu. Evo tu ima jedno mjesto, ja ne znam gdje je to mjesto, ali tu negdje ćete vidjeti jedno, eno, u Bešova. Ja sam bio jako ponosan. Marširali smo zajedno sa Milanom, sa Bjelašom, sa 80 studenata i nosili smo, što je najvažnije, 2 hrvatske zastave
i zastavu grada Zagreba. Tako da smo doveli Zagreb u Auschwitz. Prvi puta od 1945. Jer Zagreb kao grad je povezan sa Krakovom. Ispred krematorija na poljani gdje su nekada stajale barake sa zatvorenicima, sada je stajalo natiskano oko 10.000 mladih ljudi. Među njima je bilo ljudi iz Kanade, iz Amerike, iz Australije, iz Engleske, Francuske, Njemačke, iz cijeloga svijeta. Među njima i hrvatski studenti. Kad se ta ogromna masa zatalasala i umirila, židovski rabin, glavni rabin iz Tel Aviva, odnosno Jeruzalema, gospodin Lov, koji je inače prijatelj od gospodina Bandića, je započeo molitvu za mrtve. I ta molitva, koja je kod svih Židova ista i koja uvijek govori sin za poginuloga, ako postoji, nekako čudno je odjekivalo tom praznom poljanom koja je bila puna mladih ljudi. I svi ti mladi ljudi na različitim jezicima, na hebrejskom uglavnom ili na engleskom, počeli su tu molitvu. Ja sam pogledao kraj sebe i gospodin Bandić je molio. Šta je molio, ne znam. Da li je molio Oče naš, nešto drugo, ali molio je. Vidio sam da mu se usnice kreću i vidio sam i gospodina Bjelaša da moli. I kad sam malo se okrenuo, primijetio sam da svih 70 naših studenata mole. U 1944. godine, kad sam imao 12 godina, onda sam bio u baraci 24. I nekako, baš u to doba, sa 12 godina, kod Židova je običaj da imaju bar micve. Bar micve, to je kao jedan zavjet. Zavjet mladog čovjeka kad dođe do 12 godina da postane punoljetan i da može moliti u sinagogi zajedno sa starijim odraslim ljudima. Da mu molitva postane puno važeća. I to se svaki puta kad imaš 12 godina pristupi svetim knjigama i izmoli se jedan komad. Rabiner, svećenik, čak i 2 svećenika, te blagoslove, a kantor, to je pjevač, otpjeva jednu prekrasnu melodiju. Meni se to nije dogodilo kad sam bio mali. U to doba Njemci nisu pravili bar micva. I zato sam ja odlučio bio da ću ponoviti svoju bar micvu sada sa 80 godina ovdje u Auschwitzu. I prilikom toga marša živih upriličili smo bar micve pred barakom 24 za Branka Lustiga, koji je sada imao 75 godina. Malo zakašnjenje, ali važno da je ipak bilo. To nije bio jedan religiozan čin. To je bio više jedan tradicionalan čin. Jer ja mislim da je tradicija jedina koja nas može očuvati i tradicija
je ta koja će zauvijek pamtiti to što se dešavalo židovskom narodu i neće dozvoliti da se to zaboravi. U Brooklynu u New Yorku ima jedan rebe, jedan svećenik koji uči svoju pastvu da ako ima jedan preživjeli logoraš koji je preživio Auschwitz i koji ima broj na ruci, da je on zapravo neka vrsta posvećenog čovjeka. To što se njemu dogodilo u životu, to se vrlo teško dogodi nekom drugom. I ako to poživi, onda je to preživi, onda je to čudo. I tako, takvi ljudi, ako nekome dadu blagoslov i ako im taj neko poljubi broj na ruci, po njegovom tvrđenju, taj čovjek koji je to učinio, koji je poljubio ruku, taj ne čeka pred kapijom neba, nego ide direktno. Ali kad sam snimao neki film u Brooklynu, onda sam se saživio već s time i tamo učenici ješive, ti ljudi u crnim sa velikim bradama, crnom sa velikim bradama, već su me poznali. I tako da sam ih srećao tu i tamo na ulicama, da me mole za blagoslov, da mi poljube ruku i sretni su odlazili. Ti više me sada iznenadilo kad sam došao u Krakov. Tamo na jednom židovskom starom groblju sreli smo jednu grupu takvih ljudi, mladih studenata, ješive, koji su nekako saznali da sam ja preživio Auschwitz i da imam broj. Do you mind if I take a picture? Yeah, Rafa. Wait, get in there. Just say blessing. Yeah. Amen. Yeah. Amen. Woo. I got one too. We all like line up. I got some blocks. Is this legit? Amen. Yeah? Do you mind if I take a picture of the numbers? Yeah, can you take a picture of him? Yeah, 1 second. You go. Yo, get a picture. Yeah, you got me? Yeah, but I can't get it. Okay. Taj blagoslov znao sam na pamet od prije i podijelio sam im ga i oni su bili sretni, a ja sam se nekako bolje osjećao. Blessing. Amen. Wait, can I get a blessing real quick? Real quick. Everyone. No questions. Right now we're taking a picture of him. Thank you. Because the numbers are quick pick. That's it. Guys, Take a picture. bye-bye. Thank you very much. Sure. We have to get a picture together. I did it. Puno se da govoriti o tome. I to bi bila knjiga jedna. Pitali su me zašto ne pišem knjigu. Ali nekako mislim da previše takvih knjiga ima već. I moja bi bila samo jedna od tih. Tako da tu i tamo još kažem pokoju riječ i onda će to samo biti zaborav i sjećanje.